Ayulo won't do you, but in when you start do and can deck ma go re wango kabok I mean check with your panelists but you can what you can road do go road fed ngamukwe ma anti kimakan Ajolo Reverend Dr. Alfred Banner Beh, poi. Ajolo Lady Paul Kilama. Poi, man. Medication alert. Yeah, Ajolo You have medication to take. Public. Please take medications. Kilom, Medication alert. You have medication what to you take. Mego, Please take give medications. Lady Grace. Medication Ajolo alert. Mego this to tell Bedo on the side, like a man about put yellow no quarter, so she all will. right. Okay. Okay. I hope we wait a long bit. Okay. One thing, well, actually, well, look, Kim,จะเป็นมุกการอะไรเกี่ยวกับ Labor Day Labor Day ที่ออกเนี่ยเราไม่เกี่ยวกับวิลล์บุลงตรงแค่เป็นยูกันเราเกี่ยวเชื่อบินมุกการในวันวัยของมันวันงวกมาพูดเลียดวันเลิกมาดอกไอ้ของBedoอีกBedoไม่ติดมาแบ่มากัวปฏิเที่ยมาหยดlet me tell you good luck and the killing the band kill it Kele more look around watching give my peer like my daddy there is pleasure at work okay you know you don't teach you better it can't you don't teach Look at well, me either come majority, kill the bagar. She don't. They can don't teach. You can't don't teach. She don't. Kids are long at the team. Can't be those teeth. Like it well. I'm more than watching the you can no longer change your taking a year, make a totally. Since a bit more hard in the deck Sunday, who be no Kequero near St. Joseph, ma, and on near Malet, St. Joseph La Teach. You're welcome. Yes. St. Joseph. Dan mobility, yeah. More peer connection near and first of May, Queer Labor Day, the following Sunday, only queer near St. Joseph the teach. She long me teach peer tech, pen. What read do teach? A good part of her life. Meal, but when no ye, huh? You tree, doc, come no tea yacht. Wery, till you met him a bear, doc, yes, I don't know, poor reply. Everything, woman of many, anyway, got them in particular my health and safety. More don't tear away, check, don't. Me, share see, put on a shed dock on the red Jimmy met you bet here. Well, it team a bear. I pulled a few years back. Down no chickadee, but did and madam and no obey the shallow again. Jampara don't. Jampara don't. No, down my one, lawyer down a pole. Give me a report near what tricky little short circuit here.
en nok pel po ye nok politici ya politici bong yo pegenge si Film era mwene le tempo che come kasi ot secretaire ti ma kono do gindo mo ma pore me testing short circuit era quero sia con machine o quero sia pen machine to che go no ne ni kai ni ti ma come no mi ne ni tiki gen check tieni mi ne ni e tiki tools where tiki che pen kai ni cherni i tem che si che ci quello in nero non che io che come so health and safety is part of the law Martin what meal what catching where you to toilet I mean look macaroni is psychosocial intervention in your health ma ene donc ben o baby no da donc check or it don't teach Taking me anti-psychiatry man psychosocially many part of intervention pila tuo sia mi sa che wa ni ma wi ti urembe ne mada che the way UK can go kwedo go no ni there is a 90% treatment gap man you ni pull down zero yet no yet and they know psychosocial treatment and tell you log ma ke lo ke de yo ti ma ke ti ke de where two doc thing so that remains the gap man you know particular no ko nyo lung ma mi I don't know ento come bere doc ti you be no sa check me psychosocial intervention mi ke ket obetie where down o che twinye come tigi go ma teach doc bene go ben ma be tutto alle go bet che yot come me wi jo betie then e non che ko nyu ne tra nyu wi tan bene ok allora mo polo to rotie rot Fred and Yes, apoyo. yo I mean been Ana tieba. e don kong e gam loken Ana apoyo dano duchu. Mi bino tutwale panelists magitie. Apoyo bene jo duchu matika neno wanyo tika winyo wa. Tien watika lok mapiera tek tutwal. Imwaga duchu ka oe neno do achiel miduma bich. Bedo neno ma piera tek wi lobo. Pi jogo duchu matiyo. Kone tiyu teach mi office kone tiyu teach ma megi ma pajo menu nieno kama twero ma megi kingi kiti ma bedo ma megi tiye tikere kineno bene jim ma papat marajo matika diyo dano I keep me ka teach ma papat matie ana mero ni akwany wiye tutwale kum pen lok may mwakaman kitika kikelo machalo gurim mabe kinen matut Uganda kany la dit lobo ena yo berwelo ma wore bukwe district kama dano alibo chero ka winyu loke o chero kaneno jimi mapat matime iniro man mikwe pien Borwa Uganda kany chake ki paret kama dore ki nyuru bene nget ki tugu mogo ma papat ki bene ki winyu lok tutwale lok mano ki bot la diet lobo en twero bino en kume onyo en twalo dano ka eno twalo ki nyiglok mano be no en ngat en ni be kwan machalo ena yene kedo imwagaman tutwale kineno
lokum kabedo mapapat murumo wa kama wano tiye kidong kitimano wano beru agonya kere labongo luoro ikaberu ma wano tiye ilok mukene ma ukati kamaleng ubiro pien kogo kare duchu tikabino tutwale bot wakany iruom mapapat ka ubiri lok mi kaberu mitich makogo ne mukene do dugu charo kogo tutu pien mwaka ke mwaka watigu loko en loga chelene la bolle ka yine neno i Uganda chalo lobo mukene no tie ki wel matiri loyo make chulo ki dano pitich mala piny mano dano no tiyo minimum wage bill oberu gina chiel makare duchu dano tiga temo nywako ne pien kai neno diet nyokeru patich mano ine tiyo kidong mugoba mano ine no itich chi cha mukene no wat pe kine owego meno kiken logo kabedo ni mitich beru kabedo mano wi no pinoti na gonya ye da inno ipe no agonya ye pien gin ma ine timo ki gin ma ine no wat no pe ye meno ma chiel mario kineno bere matut kiti makare duchu joma pat magin gidoro gayi mitich irom ma pat gin giteru kere lutich man kikelo machalo koho makare duchu tikabino i tutwale botwe Uganda kanyo makun wajo matut ni bora iko padano tilamal bora yo mi buru tilamal this time round uguru dong wacho pidong mon kiken ma letiana wobe matiano kitiyo kwetgi ka wek ine nong tich mege ki letiana nyera kitiyo ketgi ka wek in inong tich ma eno ni meno tor twer padano ikiti mano dano be obeda gonya kere ikit mi nongo tich ki kit mi tiyo tich meno pero mukene mage kate kere kidong lok mukene mukati makona dok aloge ye ena ye ka ini tie igang tich tek pero umago in tuer ni mono ki woro eni kinoni pol ganyi tich pigi woro tuero padano pien ino lacho madago ne onywal kimiyo ire paternity leave maduong loyo chabera chele gan ero mukene kimiyo ire niana dek dago ma iye tie manotino ka tich pol kar kimiyo ire maternity leave no dong niano ne oromo minywal unyo no do oromo minywal pemiyo it en kare mi yupe kidak gwoko kume maweko en ijolo latien dak gwoko latien maber kibene ki royo in mi doko ka tich pol kar kimiyo it in mukene kabira dek ken mukene dwe achiel mukene dwe adek ento makaru menu dong nongane nok to 12 bot wakany kuntena ichawani no statistic nyuruni pol nywal ma letiena nyier kimege tika nywal pol nywal le woro yomi pala eni pasen madip tika bino machalo miri palo nywal ni mika ka kanyarem micholo tuara kak nieno ne oromo chiki chiet chikwany latien no oki oweko pol letiena nyiera wa kimege gin gichero ipala loyo kitimano dano no nywal kere chon na opala kadong in kibaro in weko in ki awano enoni chang mapat madong gai tit mukene dong pigien ginyang gin enoni mabene tie gai tit mukene makiluo nyingi tutwale gai tit mano tie ite dul mapat mi yeyu nyoka nicha kidong kam madano ti ye kit mi yorokum mi kaberu
pol kare tiki la peny maduong en churona chiel dano weng tiyo kede no benet pino ki gwogo mabe ma kare duchu no dano tino kanongo peko mi yoro kom menu kineno la bole kinene school kinene gaitij ma pat kama no dano nyope dagi kare duchu no dano tino kaneno no peko gin mukene ma ukartio malea dida ena yeni kainen kaberu mawano ti ye pemiyo idwa yot ko ikit mabe wi wauti kede chichwalo wan katimo jemi marajo kimiyo la burle kum security units mapat chalo security ko makare duchu kibero ka recording cases mi awano kinek ma kibot joma gien be gugwok be bero padano ento piene ni nukiteru ini yo manot pino tiati peki yobu wi peki niango matika wore kuni ikine dano tiyu mudugu chedo la wore waberu kede lira kama imagama furu karo la dira chiel mauno tieno la mon ilira mano kiluoni majudugu askari magwogo ena yo chilo pien pon yang askari enoni askari wajuni ene tiki pego mamieta niki attending ene tiga neno ki miyo tiante ke dano ero mege kirke pen piera bit peki miyo kuntana le tiano pega chero pego mituo bena tigan uti mudugu chino unego waberu ki cases bang Uganda kan kama inoni pi ulo mitich approaching askari mi penyu lokmo responding marach ikine bine yeto chamo kene waberu ki cases kama askari tiyu mudugo chelo ke kene pien kabiru ma tika beri yene pemiyo yet kero mi bera gonya kit mi rocho wiye kiwego ini beru kini ngat mo pe mabino kanywako kweri kaniang pego ni kaberu chok kweri ka chung kweri tek ini tiki pego man dujo wego wan po wabera gonya kowa ikaberu mitich kainen wi tia gonya mapiti te mo munoro mapiti kit gin mo matika yelo ne keru ni mitich ile chero maro ero kainen wi pitia gonya keru ni mitich wang ma odugo piny obeko kainen wiju ol kumbene ol nen no ke result mitich obeko kainen tin wi lobo kwanyo thimeni kuneno the psychosocial environment mitich chitin man thim mabe tutwal pien konyo wa lo kamario ena ye kayini neno tutwale botwai kumalo mi Uganda ka in penyang environment mitich chiti ngayo in la bulle ka in tiga tich kili tieno wa magen gudugu kilum miro ini nyangi geno beranga pego me magen gu wore iye itwero donyo ikuogi ki angol mene pul kare dano pichero kanyang that psychosocial environment wego donyo ikuogi miyo kony mano pore ngayo dano hayine tiga tich ki joma tiga kuo ki tuo jonyo leba ngo mabe ini lok kwedgi kare me mabe ini bini bet kwedgi lok kwedgi owego kani kinen politi duju madule mapijenge kum gamente ki dul pa gamente ki tiyo Uganda tutwale ka obini lok mirocho widano ikit minywako tam pol nywako tam make nywako ki dano penyako nyige pien kakama ke nywake ye tam with willo ke kama tam enoni o ake ye ngat mone tinge ke pego ne binu borri otyat binu borri office ini nywako kere tam iberu for individual counseling iberu for group counseling ero ngat enoni tinge dok chien pajo kama pego ne ake ye miyo kare yit ngat enoni mini chao beru tidi tutwan pien ka eno o buri donyo ilobo manyen
no yamo mang'ich manyien. Ento immediately en kiburi mi dok chien paju biro tika wuot mi donyo i mach. En wuot mi donyo i mach en aye tin thim mwa madir nyo neno madirti tika neno ne. We need to create environment ma wego widano biro agonya kum dano biro agonya ika biro magien gitiyu kere wego gien gi kerro chwingi ka yene tika tich ki joma tiki ngolo tie leg mukene mapemira ni yini logi ma kainen kare duchu yini logo le enoni chirwenyu wat mamigi ki ngat enoni nyoki jo enoni kidong groups mapapa lo kamari o magikaye geru utelo yo ikwowa o wego pol dano duchu magien gitiyu kiluoro dano bere dong tiyu ni wek uri nong chienne me kwo eto pitiyu ki miri ki chwiny ma wego en kelu ngeche moni nero ne moni mabe ma kelu aloga i gang miti pien gang ti jole marajo kaberu murumo en mi gang tich piti friendly kede wego kire ki quality moni mabe eno exhibiting we gang tich eno no hillo chiaro malo nyo chiat malo dugo ko piny pien no pino jole no mabe en eno ni bene kainen geru tiyo telo yo kiti machalo pol kaberu gitiyo ki system ma beru ay baptism by fire miga ka jollo in dak miyo in kare ma wego ini don i kaberu mitichi e beru ki ngej mu pore ma wego ini tiero yo ikiti miti ruenyo ko pien ka yini o tibu kumi dugo o pen pien itika donyo bot ngat mage bot ngat ma penyang in bot ngat ma pemero in kidong apoga me kaka tie mutelo yo apoga me dini tie mutelo yo ichawa ni watiki gaiti mokene ma kadong in pe lar in pe ti ye gaiti mokene ma kadong in pe ti la katoli in pe ti ye gaiti mokene kadong in pe de silam pe de ti ye now en kura poga enoni wego warwenyu skill sets mukene kuda poga enoni wego peke donyo so poga mi dini tie mu donyo ma tutwal ma wego dini moni neno wayni ene tie la male loyo la worre en nake be la worre en nake ngeyo penye loyo la worre meno pekiti mabe no jemino timekere chi timene nyo neno ene ti neno matut neno mapiere tek o wega tamo ni kong anakil kuna neno ki angles mabo mo wego tim ka yini neno pol bulu gipe ki gina tima pien yeru kero bulu in miga kamiyo tam ki bulu ni ka yini cherro ikero gin makumane timo kuman tia dukine bieno en yini jolo bulu ki yet ijolo bulu ki ngala ijolo bulu ki nying mano pino pore ingolo kobi wi bulu ma wego bulu pitwero beru ki keru mi cherro katich wek ene nena nyime ubed mabe ana poetwa Ana poi tra ruot. Atam kita ini ke the neuro tini ikom with your psychosocial intervention put urem tutwal na kita look man Labor Day was rumba meal ke med malo tutwal you gan look yeah truly man I've been about Reverend Dr. Alfred by the time I came to look and Be an apoyo matek, apoyo la dit ruot ngom kwe merieyo jemi madogi kum tich ke kita twer padano piere tek kwede ke kita kabedo ma tiu ye kita kiteri kwede piere tek yani be mada ana mero dogi kum lok ma ano wayo ni ngeyo kit dano ma mero nyo ketu tich mero tich kwedgi piere tek ano wayo ni chalo jomo wa kilum joma tiki tuo jomo mongol
umia ne nge kit ma tic kedgi cha mero dok chen kit yang kibedo ka gine ka tic kwede ki acholi nyo ki temo tic kwede ki acholi mu weko apoka mogo matie ka bino en ma ki wachi kono acholi kum gi wach bino iye wa muni kar machon gubedo ka wachi acholi kum gi wach pimeno tic mogo no peke gine peke choe gi iye abedo ka neno lok moni ma gine la choch machon Frank Garling mubedo i acholi uchoyo ikine mwaka aliba chel mia bungwen ki piera bi ma en wajo ni ikara cha muni mogo is it kono governor ko DC Paul Swift mubedo i Northern Uganda ki jomo kene gubedo ka keto ni acholi gine lu wach kum pian pego nyang kiracholi man luke ki lok ma la dir ruoro waju ni mieri nge kiracholi ikara cha tich ma choli no neno ma pire tek ena e tich ma pajo kita en gina ngom kweo waju kwede tich ma pajo chalo pu alwak ne kole piano eno ni aino kwede ki cham gwako le yubu ot ki gwako gine ni family ni dog oti eno no achulu kero ni pire tek ento achulu ki temo choyo gi chalo ilok me pida me jwero teng yo ki temo diyo gi me peto pama ki demo diyo gi teaching mano ineno la dit la wi tich gine bedo ka neno kiti tiyo kwede tich mano acholi no ni dwoko ruom gi piny dwoko begi machalo dano piny nyo dignity gi piny mano kigere wi tich mubedo PUP eno ni aye omiyo acholo bedo ka kwero kit tich mogo ineno bene kichako diyo dano kachalo tich me jwero dog yo dong kiweko ruodi aye ochako choyo dano tetek ite ruoro achiel nomiero ini nong dano gwaka pa magine ma jwero dog yo jo kena dong gichako mako gi tetek me diyo gi tich eni ni weko ki tich ma tiyo adiya ni dong no pe tiye ye ki gine ki beda gonya kita in beda wa ni psychosocial gine element of it dong peke kumbe di dichi eno gwak bedo pe ento diche dong binu chana e dong no tika diyo dano me chere tich mogo mano miero pe beda ti ka tiyo ne pian diyo bedo ni machalo in dano ma achero gang wiye mwaka mokaro ano lutino anyira ariyo mano gitika tich maber mada gine mo enterprise mo kar ma kiloko ludiro tich eno ma Chinese aye godonye ye en ma dugu ni ano ni go kar ma chero ni no go wache tiche gi mar tiche ma chero en go gi weko tiche ko ci dong nero me achel go wacho mer me kin dano ci dong ana luong ya wa o weko tiche pingo ni tich ki gine ki Chinese tekada tiju PUP kita gi diyo kwede in kita gi diyo kwede dano kita mogo be pengeyo leb ka gimo bale no eno miyo instruction yo mapat ini timo gimo ni bale gina binu ki gero kita gine kita ruot wajo ni weko gen gi gine gi weko tichi eno chia da
ng'eyo kit dhano ma in itiyo kwede ber weko no tic ka en in imine ne ng'eyo ng'o maber ka ng'ato mo tiyo ma gwok i kar ca ikin acholi no jo kena gi gimito gina gidoko i pu me konyo dog gina gi dog pajo gi kano kiweko gitiyo tic ci kimini gi kare me doko i kin gang me pur gigwok nyo no gi gina gi mede ki tic ma gikero nyim gini calo puro pama no ka icharo keli gimo me wilo kado wilo mo ki jem mogo matitino ento me cham no pe romo umiero no ipu cham apura umiyo dano no deg puro pama pieno kichari wel ma piny wel me opi mano pe gine pe actually neno ni keli gi ma goba dok be pe keli gi deyu kita gem gi ng'eyo kwede kit me beda ti pa actually en omiyo kichako diyo dano ni in ka latin laco umiero olo kono ke wai eka di latin laco achiel nomiero kimi wel eka ma nomiero igine ipu kape pur wel eka ni eno kimakioko kiromo twe i buj tieni be dano jemo pego gine pego timo uweko bene kita mono wajo ni enforcing chike enu pe obedo gine pe obedo mati ento i kare ma kichako choyo dano chali mony ki kabedo mukene ni inoni achulu mako tich enu maber mada ma kichako boro gini kit gi bejo pieno eno ne tich ma gin gi gine gineno ni deyo tie iye so in ka imiyo tich mo ma ng'ari moni neno ni tich ma deyo tie iye ma ki tiyo ki gine skill ma en tie kwede ki gina kumeno ni chi mako mati eno mela nyut ni tich miyo no rwate ki kit gine kit dano moni ni kar ma joni eno gudugu ki mony pien ki choyo second world war no tie actually aliba bich ki mia bichiel i King's African Rifles kar ma gudugu ma ki jomu keno dok gang ki weko dano aliba chiel jomu dugu gangi mogo chako nongo tiji kim piny ma gina go doko bakilwoni overseers headmen me neno tich pa jo mukene go doko watchmen mukene doko bank messengers pieno ki gine ki geno gi ineno so ki mini gi jemi mano ki geno gi iye ento ka ini diyo dana dia idok tich mano pe rwate ki diro nyo ki wi ng'ati eno ni ki tami eno pe gine pe romo tich dok tami eno beno luke ki kitano ng'ari mono dongo kwede ka moni the social aspect unu wajo ni psychosocial kita wi tiyo kwede luke ki kitano ini kwo kwede nyo kita ki gine idon kwede maka pe rwate chi tich mone ni pe obi gine pe obi bedo tich ma ini itike kwede ti pien no itik no tika di chan ay gwok di weke tiyu ento no miri ni pe tiyu ki yom chwin ma kuo ni pe bedo maber atemo eno me ribu lok ma watika loko eni ki kitano yang kare chon kuo pa chuli be obedo kwede lok me tich acholi no pe neno ni tich ma ki chuli ye ki chende ento jemi weng tich me dogang me gwako pajo pu ki ngo gini tich wakum bedo be miero ki nen ni tich neno wayo ento muro no neno ni eno ni pe tich me gima ki choye ye dano miero ki nen ni tich eno ni weng be miero ki nen kita no dano miero gu tich ma idog gine ma no ki choye gi ye ento tich ukene ma pajo bene tie ma no miero ki wo ma miero gen gu nen apoyo apoyo sal dai kidma ikubu ke kidma chulo yang ti kede dai
Look, man, actually, come get white, o check out John. Pian che per di via di doctor. Okay, Paul, abbiamo bore. It's again a topic a poem moderator poem me na kare. Yeah, topic large kitani no wajani. Ka cha me ka dok ma part. Any miro history ma labor chakani ni. Pian ilo ma wan ti ni UK kan jo ma ti kan. Kichako recognizing kichako neno matut ni labor ene gima miro peke cha miro gi wo pen la bon teach kuoni beratata idoko bega la bon teach ene ko pa down in when umi kitane nen Reverend Dr. Banya waju kanini moderator ine waju ni St. Joseph one Christian when wangeyo ni with la page owego sabet mokaro kwero neno pa St. Joseph the worker. So look my may dignity ki teach Pierre Tech Mada owego kachali UK kan ti party magilone Labour Party chaka pi inuni around 1900 ma Labour Party chaka kere don kumberi mwaga karumia chel Pierre yo ma Labour Party beri logne me woro teach me special recognition ni teach ene ko down here Latin was nihil ad laborem. There is nothing without labor. So labor me tell you work down bene with my band you book woni. Now John Mapio no that can trade union Uganda tima attack mada. Trade union movement kitana poker there was Humphrey Luande man or one come trade union movement in Uganda. Ni go get another who were protecting rights for labor workers. Down Mogoma became prominent. Magulwen pay labor rights. Chal tomboy ke Kenya kuja. Ubino kwano industrial law kanye Oxford. Labor party even chako gena college Oxford. Pileba no tek mada. Entro komberini ginadong tika time Uganda part piani lobo ka pira wicho tikira tek mada. Tirana neno kadene rights padano komberite they work all over you. Down particular right way ngomi way oti way kwenini. Chi beru tek mada me lobo check labor law kina meta kere mir down ke woge. Dok ben ana ye lop Reverend Dr. Banya mawajani actually pele watch kom. Pieni yang machon actually pur pama the pepe cholo ki down ulteno kwan school no ki welo ki bonge ge kech beno pay actually chama no actually pur ni kaka mukene no bien pur iwa nyim kal ki ngoge ni kaka mukene no pur iwa wan wa pur wa kwa pete kenwa gin I'm gonna year lo paraben bangani actually that teach ma dignity pekaya teach ma goji ene actually that ka teach ma ti ma ki wori dok teach actually ti ko le wen chawa chon young chon colonial government chaw conscription nyogilon luroni ma ki choy down tek ka teach ne ubertek nong down ubertek piani kit ma ke wajani dignity no pekaya peki wori onena history pa chwele bana ne okelo lwenye kin la bon ipayera mano ki wajani
Lia likeo cho dano ila bon etik pur guri ma kit gum cher gulu ene no colonial government cha ugo plan ne ti jona bon kwaro ti pe mer ti jona ti goji gin dok men ti no ti no ba so they had a point ni ka ti made in ti no pe ti erano ukelo yelo en kolo kin kagareoni meno dizima kidgum Aston Warner no tielo kidgum sinong lok me leba per tek actually pedek teach actually penyap en to gemer teach mano dignity ti ye kin mara anyang ben kere ino atamni pa lok ma pol angara mer ne no meri Ana po di tual. Ana po lang ay di medyo. Yin tuan. Abi yung pore. Po total doctor anong daka loko mabe total. Anna miro loko kom gina muno wayne work life balance. Ni ka ini tio bien non kidio mo ma yeyo. A chao kita yam actually tio ke lok ni miro ke ti miro be ke yeyo. Kar ma chon chane chul kai kar me pu no dan du ti poro. Me yabu poro pero kodi kitimo ngogi no kar ti. Mano awak bene kitimo ngato mo mano diane pe yo mere cham dan bino chamo ma ben dok chul mo to twal pe ye ki bino ki chama en gi maro gi no ngato mo le poro ne gi puro weko ti penoro ngato mo ma dok pe gi dan ne ma mir pu ye to twal no ti ti kar me kaj bene ti por actually ni ka no kar me kaj no kero jami dero ki kar me oro dong bene en mano gi ni mino kar me yeo mano da ti agonya kono dong utimo chalo puro pama ki poro yubone terne kacharne, and that is also the time mano miel raga ki mielo miel moko ki miel ngo so ritino tigi to megi do dirbe tigi to megi kar me yubo liel ben en kar en me or mano fut pu po chakeni so we yam actually tij matek the balancing o gi jembu mano timo I oro gi ben period man me yue be tie we en ma dwe ma ria de kro ma kot poro ni no dan yue no chambe tie ki jomo mano yam gen go puro dira nyo no chamman me kwer karama be tie ba dong me go mo dong yubo kwer mo ni ki gwen mo ma yam gen go puro ni o we dan no tie me ki ko en kir ko en ma dong mo no bino dong dong me dio dan eni gino no we dan be go gi jemo ne ba mono no ken ba waji work life balance no dong pe ini me pu me por ku ya kai mi be bin gi gwana ni ka pur en yo mo ma vor gi kit go chero gulu ni so chul mo e ko no be pe o we en ma gi lebo ni chero ni ko do waj ko mi chule ka don ko timo gi mo don ko mi don be ki yue mo ma no ikime ko pa dan en kari kom kar en kita musée Paul Kilama wajani lok me tiji kom kar pi tek ma da labor movement chakama tek ni ka ngar mo ti employing in ngar mo mi be ki check mo me go ngar mo en ka ti building site ma ti gedo gimo mi be ti me go wi gimo mi be ti me go chingi ka gino mo ti me komino or yat mo ti ma no meta me gire dok bene ka ti ko pe chang cha di mo mi gi mini we mo be ti we are emphasizing look ni ka ka wo ti ginen la ko look me work life balance bien a we ne dong ma ini chi ko ti a we ne dong mai bi we mano
komira mo yue ni eni dong antinda tio tic en kongra yue ni jemine tekotwal kita wigi company gi tiyo ke gin gi miro mere kom chende bin bot gi ini chat mere ngo ko nga gi but kano labor movement bet pe ono kono da tima right twal tijo pi ena ye gino tin dong gi tia labor nga chuli ni kom gi wachi because actually miro ne ka ene tiyo miro gi mine kar me yue yo ka tij mo ne tieni ene timo tij mo ni no me konyo gino mo ma en miro ni eno ni kumi wajong ni mir ana tiji keken ena ye kama gine data level actually ni kongi wachi enen so for me pier tektotual kito cha ya ma cholo bir ga tike kar me pugi puro kar me kaki kayo kar me ker jemi der tie e kar mo me or tie ma no dar gine namo gigi ichero kan mi la ke da ti no ichero ka timo ngo gini so spirit mo tie ma ini yue en ma kot poro ni no komo yue no be chamo no romo ma mini kero me tijoge so an gi tumbora mir wanen look en me work life balance ni ka ini tiyo to twalba me no yo mo me yue ka dong ni ti cheken en ma do bini por ka bor ni kum digiro cho kumero ni romo do balo ana foi to twal ana foi bada Lady Grace abil bore bene lo apoy dar wen go lok ma pol ma bej tutuar lok ma no mo bene med ne bene dum tutuar pere but en kiri ma chara ki chung bot mon ma yam kere tich pa mon yam magange jim ni wen en kete won ne mier kar mi jimo betie kar mi yue betie kar mi timo jibi di wen bene mier betie kiri wa bot mon wa bot le tiang wen peki ber me no ka tich mere mano peki gwoko kon ene atamo geno we achuli ke yini ne ko ge jimi wen ka ne tie ma ke timo kar mi yue e ko pa chuli yam ma chone ti well balance ni cha kar mi timo jimi wen tie yeah so at anen wa chuli wa father ahead then ber mi ber ka tich mer ke ta won wa cha ti to throughout ko cha mi timo jimi wen tie maka yini chiel jame gana chuli wen no get gan wen ki jimi wen no tie set properly ti eno pe nyoru wa kom nyoru planning yeah and ana ro made ne apoyo ana foi bene an ka mi rong dak man na ki la chen ma alfred good kuma atem kono what log me psychosocial safety you know look at going in attack a little truly can be banana ni miru to you bed magwak nyo where you come with build here you know international labor organization can be put here in progress and don't check in place man teacher check down check me keto psychosocial safety at work warm health and safety at work share my peer tech ma kemien no be chalo gure any kiten lo man me dan ma pat ma miru obedi dog teach kai le mo watching diversity kai ni share on yat emile nen dakta magwag nyo ber chalo kala ni nyo nurse ma chalo kala ni dan ma pat when mir go ben represent diversity of care tech kidum me adio na bir lo me equity te lo kani mi kenen mi repalatich ke kero gina ngo ma per konyo we la ti yuti ma goba ngo ma mi la ti yunong kidong roma ngo ma la ti mi bet kede mi bet ke kidong ma det ko bir lo me inclusion inclusion nung tani
ubetchela dek ubetchela culture made dog teach where luti jurate luti gulore kidum you baking up you train maybe in this dog teach maybe out no you're looking forward to go to work they no ticket chill ticket in your team chala an organization ma wunyati so mono be chala guru donc guru ni enuni mier ki kon ko rewere po collapse non obe donc chala kai yu guru itali kom otide e mono gir ma mier ini mon kerbe dag gena chel ma top of it I'm now quite gele mono gino clarity la tija chiel mi ngo ma expected of them kidong what they can expect from workplace mi gunge enoni pedak be ka be ni kono inge due chiel abino chena di that there's no they should know it mi gunge enoni kidong there should be communication and transparency where down feeling safe me keto gouverneur doc teach me then it is said me doing it kagebe kadina DH no pay 12 temo lo mario any lo ma kele mon ke no kando any lo me kibet open lo me geja gossip nge down be pere honest conversation create an environment where feedback is important. Especially, people thrive on constructive feedback. Kind of thing, give me my bear. I don't know, give me my bear, my bear. Not dwell on punishing people. They are American, in the being non-combat, I do get my team. That kind of thing destroys morale, not only of the worker, but of the other workers. So constructive feedback. Team and to kind of team kid in the dog bear. That's the constructive feedback. They never know next time. Couldn't be no come year team my bear. The third part is curiosity, a culture of learning and growth. Don't teach me a bit caponia ben. In one pong age in the wing, that we should be able to admit near pang. Don't come out admitting me paying a pedal paying a teach. We should be supported to share ideas without fear, to learn new things. When commitment to try little commitment you are able to deal teach and may working towards creating a psychologically safe working environment. Bien capé carro gubi da dir teach me on a carro effort work in me. Kidum me abiche the idea any consistency. Employee need to trust that their workplace is always safe. Can you be one day get more time, then you cannot trust in your workplace is safe. Not just when it's convenient, it's got to be all the time. This means leaders must walk in the talk. Again, go back to the example. When you are doctor here and it is safe. Yeah. And
Pog it on paper che can be in nem che la tice che and la tice no che ne bino no logo ben che lo tice war. So tice is work in progress. Che di bit job ma don't go in place. Miss medical men. Peer check Bellini Pela la dir tice che ne io chaka bela lo ne team come no obey both ways and middle tay you the win gonna go on but teach why you ma we lo teach ka tie ke gin mo ma miel lo ke miel pele win mare eno lo gati la bon hit luor mo ka team gin mo ma right around what on pet atim right they don't but wording what will be the consequences will be supported to learn from it me pe you coin ka gwong you ti you know kidong ka gwong you on the game on pe dia word no be madam you ne ne wa je bene ja pe da adugo no be ni a ilo maraje kum na date you know So these structures help to make it a safe psychosocial safety in the workplace. Look at gonna pull that, yes, Kingi, tie look prioritizing mental health at work. Then when employees feel their mental health, they feel safe at work. They feel safe at work. And God, we pay you to talk to them and trade with a watch you. A bank security card, but tiki mudogu, tiki perma pool, pengarmolo okay. This is not a healthy environment, you know. Kidung Ludiro need to be held to be accountable. A safe workplace doesn't exist unless everyone is committed to maintaining it. More peer technically addressing any form of discrimination. Kira nena winyo niya kai mil teach. Mil konkenyueri kawa kenong teach. More of those things really they're so bad. You know, mil reporting me. Leaders need to be accountable. You know, organizations having a system which address any discrimination, bullying, exclusion, because safety means nothing if there is no accountability. That should not be the case here. Can foster an inclusive environment, much as my includes diversity, equity, and inclusion. This should be more than just checklist, whatever or don't. No. My employees need to see the inclusion is a daily practice, not just a corporate slogan. This includes celebrating diverse perspective, addressing biases, and ensuring representation at all levels. From level my teams to a level of the board, need to be well represented. Kidung encourage and normalize vulnerability. Down can be vulnerable, so leaders should set examples on admitting mistakes, asking for feedback, and showing that it's okay not to have all the answers. This creates a culture where every employee don't feel pressured to be perfect. And in fact, nobody should feel that they should be perfect, So, and create a culture of openness and open communication is really key to it. Employees need to know that they can speak up, share concerns, offer ideas without fear of abandonment.
Well, these are some of the structures we are already in place to provide psychosocial safety in the workplace. Yeah, there are a few other thoughts. Kind of motive, Medo, any aspect of this. I'm medo manok doctor. Yeah. In po we look my culture of work. I'm for a dog kita yamano churi timo kere jamigi. Ni culture of balance my work teach ki you yamano churi timo maber mada. Kita bera wajene ni kai oro. Dano no gibiro America kagire. En chambo na matini. Gipiro ni tieno maber. Gitimo ngomu gicharo me school fees gijam makene. But gina no actually yam maro in moderation. And I marmano gi yo merge gang. Chalo kwerra gi go ngarmo ne go bueno gi. So those were really very healthy kind of marmano gi. You will make actually wake it, me koro, car, me poo, car, me kite, car, me jam, but don't want to mono beer don't go kill any jam, mucha alcohol, nga, of combedo dog in namur, my peer, tech dog law, benova, querma actually, namu kermer, me you can teach, better get them yemene no tea, take a marquerne, and it's also nutritious. So la miro American culture pa chiri pe culture no me mara rege total but gini ndong muna do corrupting our system we are dong kumbe dong rege en matek ma dong ka in mar dong mo digo dong wa chu me cher probe no teki o boy dong kid ma yam the normal drinks kid na yam actually timo kene aba med kenyi culture Quite right. Yes. Kido amil lulu kani psychosocial safety at work matters because workplace and it makes workplace better, stronger, and healthier for everyone. And that's why it's key. It has a wider and a bigger impact, and that's why it's now become law. Really, it's more than just suggestion. It can go on, but it's now law that every place should put in place. And then we're joined by 7 person and the pange which is Ngama Pulawero. O ti Christian joining ki the band. Oh, the band. A Christian. They don't seem to be online. The band wide network is too slow. Okay. Okay. Little Grace, if you can read the comments for viewers. Pange Christian tie ko no mer lok ya. Christine? No, she's not picking. Yeah, we can come back to her. Can you read the comments for viewers? We'll get some of them. Okay, I'm just putting it there. Okay. Ujara Sunday Herrick. Good evening, my great elders, as well as the pride of the young generations. Pat Dadon. Maybe Patrick Dadon, I don't know. Joining the band, greeting to everyone. Yeah, I'm to try to chat about the band, and I hope it's hearing. Yeah. Yeah, okay. Yeah, Ujara Sunday Eric again. Ana Chuli Matwal, Bien Ana Ye Tigi na Entro Wadek Bedo Upi Ada
Ludirwa, Kara, Mamero, Kwokunying, Kit Mebedo, Agonya. Yeah, for comments, yeah. Again, Ujara Sunday Eric. Inano pa an macho machalo Latin actually aneno ni tich magang pire tek ni karro pamono utara ni pien tich magang yuro kero yome dongo kero ki rocho wat idog gang labong apoka me kaka nyolwany spelling mo utie chalo spelling mo pati ya wa tij magang piano wa tij magang ke tij pa mono tij mage chula ni yeah si enemy yo lok pa mara gena Caesar Publix ni work life balance ti mai dog gena ni be nan ki ma pajo pire ter pian kita chon mano dano pole gi ti pajo ni kunyoni umiere rup en ma pajo ni ki ma idog tij pa mono yeah. yeah, kari tio la kanyi lo nem ni be jeme mo kana tie gang ma no itiga timu ne. Yeah. Ma no pengi kanyi ini doku ni nano kita no tika wot kwere. E ni be weka nano ni mogo ma no itimu kanyi magi di ni. Olo no yue wi ni akara ma kwija ni be tika mi coin ki joma pajo nano. So that work-life balance I think is important. Geography mi ero po gang eno ni. Okay. Powell Occort. This is not actually, but actually who can't get the jobs. This is not all actually, but actually who can't get the jobs. Powell again Occort. To labor the way to go. Yeah. Pian ya mer wai mer ni tich kito mi wano poko ni tich magang tich ma you know kape romo nongo en magi chula ni ngo ma ini romo timo ki pajo ma romo konyo kuoni. Yeah. Yeah. Powell again, Paul Occort. Can you use other of IT? Can you use other of IT? Komakech Troy. Hello, again. One more. Okay. Komakech Troy again. Greetings to you all. Okay. Thanks very much. I'm here big about Christian, you're the man. Can't get to when you were going, you give me a Toriba. The man, Christian. That's okay. The network is too slow. Okay. Christian, Connor. Christian muted, so I don't know. What pick up around lock no to driving. Okay. Yes. Topic ni kono about did at time we've done it justice, but mandong me ke wa ya gike me you ma me do about Lady Grace on McDonald ulo program mo. Poi down viewers wing make a bin ma papat kwa kuno neno no program utum uno mediki me comment poi di like taking like out now well kon
kon jo mukene we ko nyote bod jo mukene bene apoyo yo joka mano bota benyo ka ocho kono okwa gena moru bene apoyo yeah.